ai whanonga, pia nge ko e whakawai mo na whotutu, ai whanonga, mo e hala whanonga, e tataki aki, a hono whanofo le rei, ai whaunga ho tau pure anga, e tau hoko atu aki. Ko e houani, whakafofua ki he taimi tolu, i he palasi whakatu i roto nukalofa. O ku whanofo ai eik pare mia whiri o tonga. Lord whakawhanua, ki he lakanga pare mia. Ai ko e kongaia ono whakama, i he kodistu tone, he hoko ko ia, ko pare mia o tonga. Peto hoko te befoki ai ngahi hala whanonga, ngai stepu, ai o ku whai ai whanonga. Ka koe konga mahu i ngaen, hiri koe hano whiri, i he whare area, whakahoko koe ki hene awhio, ka kono whakanofo eni, ke pare mia, lot whakawhanua. Ka koe whanonga e tau polo kalama o e houa koe ni, konga mahu i ngai koe houa au koe ni, whakahoko pe e mei he palasi whakatui, lot onu alofa. E whai koe lau hono tohi whakanofo. Pea ko hono whakanofo ia, ki he pare mia. Eke, tau unu pe he, te tau whakaongongo holai pe, tau whakawhiofi pe. Ta whaaki koe ni, koe ni mahu inga ki hanga e tau whanonga, te tau whakawhiofi a tai pe ai. E tau whakamafola, i heni he tau retio, o atu pe whoki he tau ongo media, whakasosiale, e tau Facebooka, Broadcom, pe whoki he tau YouTube, Broadcom, o atu pe ai, ke tau mui i ai. Ka tau whanonga me heni, mo ununa tai pe ai ke tau whakawhiofi he kātoanga mahu inga koe ni, o tau whanonga ia, he ngahi hoa koe ni, pe koe ngahi momeniti pe koe ni ka hoko mai. Inu kalofa e whahoko atu pe tau polokalamanga maheni pe heni, ka te tau mui pe i ai, he tau whanonga atu koe ni. O se tau miniti e ua wha he taimini me he ua. Masani mo se dia suva toleva que vou o faca ola uma luma que hadi assim o toleiua mo e matado o faca si oi mai e oi alla puna pasami beni e fia così te cola magnesia opa cuqueita la puca lidio sasana ai ongo Tapa ie poli, ako no kasauhila, tua hoe na pitonga, mone fetuia. Kiemba ie solo, mata on sima, kai mele i kuotanga, sino ia te kita, sio tolei puni, ia moe pakina, mui o kuloto, tau poe makina, anu kualopa, moe veili siliva, koe laulota, Tahiti ei taku, koe society, koe au tope, koe mau pe.
whakatauele ai o whaoku tapu ke toe mo vete ie olive oku tatu malele kano kato elele oku ongo keke fola I ke nusi pepa kala o kauai whakalata e kula kiwa e ne mana iki ko e whane whaanga ko e whiwa iki se iso toloto fiela ka e taiki ka kuolitanga a whaalofi neve kei lala a koa ini se nisi ne te kinaisi kata mai oku fi sai pesi tonga si ueli Pasifiki Rau taimi heni moe e whae mawaru whitpoi ni mā ko o se mini te ua hiwa me he ua. Rau ki whanonga tau pe I he houani. Ka koe programa Wholau Wakapuna mo Lulutai Airlines. Programa Wholau Wakapuna mo Lulutai Airlines ki he ahoni. Aia koe ne tū koe I he taimi ni koe hawheni ai tolu. Hawheni ai tolu ai koe waka ko ku ngā unu I he taimi ni. Koe taha, koe waka wawau. Koe waka wawau e taha. Ai koe waka ko ia, koe ne tō mai he taimini. Koe ne whoki mai mi wawau. Tō mai he taimini he hawhe koe ni ai tolu. Ai koe wholau whika la waru taha ni maia. Tō mai ki whamotu he taimini, hawhe ai tolu. Koe waka ko ia, koe ne tō mai pe ko ia, hoka tulewa ai waka hapai. Ai koe waka hapai, nuro tonga whaifatongia moi he taimini. Aia koe puna ia ki hapai. Aku tu he taimini o ko si puna mai me hapai. I he wholau whika la walu ua ni ma. Nai mawahe mai ia he ua. Ai koe whaufuafua e tō mai ia ki whamotu. I he toi hongo fulu ki he tolu. Ai waka koe me hapai. Koe waka wawau tō mai he taimini ia. Koe waka hapai, tō mai he toi hongo fulu ki he tolu. Ai koe houani pe whokia. Pea toi whakaheke heka I pe waka ko ia, waka hapai ko ia. Toi whakaheke heka pe ia ki wawau, ke whakaosea ke puna e aoni. Ko e wholau whika la waru taha ono, ma wahe ia me I whamotu, I toi hongo fulu ki he wha. E tō ia ki wawau I he osongo fulu me nima. Whoki mai pe waka ko ia me wawau I he wholau whika la waru taha fitu. Ma wahe mai me wawau I he toi ua noa ki he hono. Tō mai ki whamotu I he hoko tonu ai fitu. Ai koe kakatoia o e wholau wakapuna ahoni. Toi pe waka e waka ai koe tau mene waka hapai, waka wawau ia. Ai koe waka hapai, uro tonga whaifatongia mo he taimini. Ai koe hapai mo e wawau o toi mai ko ia I he ahoni. Mo e puna wakapuna mo Lulutai Airlines, the wings of the kingdom of Tonga. E tau whanonga atu koe ni. Koe taha whokeni o e ngahi maka maire, ko tala noa ki ai e toko lahi. Ai whiripare mia koe, nā tau situa mi ai. Ai ni koe ia, o whakanofo he ahoni. E pare mia I he koni stuto ne, ko hono whakawae ia, o e pare mia ki hono lakanga, e kakato ai, ai ne hoko koe pare mia o tonga. Lord whakawhanua, ai koe e ka mata lewa hano lau I he aho koe whakaha I he tohi whakanofo. E koe aho koe whakaha he tohi whakanofo, koe aho ia o ku lau, o ku kamata me ai, ai whaifatongia, koe pare mia o tonga. Ai pe koe mea ina e whanonga mai e tau ngahi, tau pehe pe koe tonga mō te ni onopo ni ia. Hau ko ia o au mai ki he wanoa taha noa ko e ririu whao politikare.
pea onu mai ai. Ai koe talu fokeni ai whaifatongia he uraki pare mia tonga. Ko e Pilinis Kalauni ko te vita unga. I he tau tahavalu fitu ono. Tau tahavalu fitu ono. Ko e kamata ia. Ai whaifatongia. I lākanga ko e pare mia. Ai ana e whanofo ai Pilinis Kalauni te vita unga. Ki he lākanga pare mia ai. Aho laki o sa anuari o e tahavalu fitu ono. E tuku au mai ai. Ai whanonga mai, hange pēku mō mea i, nai hoko ai, ai tangata na e ngāue, ko e whaiwhekau ko Sherry Baker. Hoko mai ai he whatongia, i he tau taha walu taha ia, o whanonga mai ai i ai. Pea hoko mai ai pē, ngahi lāka ngā, o au mai ki he, ai kone hoko le rei mai ai pē, koe e tau whanonga mai ko ia, o hau ai pē ki he ririu whao politika rena tō whahau koe he wanoa taha noa. Aia o pehe koe, na toki whaifatongi ai, ahono whiri o e pare mia, tau pehe pe koe kakai. Kana e kamata mai whokia i he wanoa noa ono. Koe wanoa noa ono koe fuufua pare mia ia, koe kakai. Koe tonga taha whaofonga, na e whiri, mei he kakai ki he whare area tonga. Aia ko lot se vere o wailahi. E hoko e koe pare mia i he wanoa noa ono. Hatoru noa maasi wanoa noa ono, nei ka mata ai. O le rea ai he fui tau e wha, mei tau e nima. O au mai ki he tisema o e wanoa hongo fulu. Ai koe hiri e koe hoko atu le vai a koe i he ririu ki he whautuutu koe ni o i ngahi ririu whao politikare koe ni wanoa hongo fulu. Koe fuafua pare mia koe ia he ririu koe ia o lotu i wakano. Peu mō mea i. Hiria e lotu se vere o wailahi hoko mai ai tu i wakano. Mei tisema o i wanoa taha noa. O au mai koe temi kakato ia tae wha. Ki he wanoa taha wha. Ia na e whiri ai o hoko ai a Samuel Akilispo Hiva. Koe pare mia ia tonga. Mei ti sema o i wanoa taha wha, o au mai e be ki he September o i wanoa taha hiwa. Ai koe au mai ki hene pekia. I he taimi koe ia. Pea, i hoko mai koe ai whokina e ki na au ki he lākanga paremia leo. Mei September o i wanoa taha hiwa, hire pekia koe na Akilispo hiwa. Ai koe fo i aho peia e ua ono, na e reo mai ai he paremia reo, ai whauwhafonga tonga tapu ua koe nuk toi whiri mai koe he tauni, a se Misisika, mei September pegi o katopa, i he reo mai ai, patok whairewa aho no whiri o toke tāpo hiwa tio ne toa kone malolo. I o katopa ia o wanoa taha hiwa o hau ai pe ai ki he wanoa huataha. E whanonga mai ai. Hau ai ki a Huakawa Meriku, Sao Savareni. I ho tise mai o wanoa uataha, whanonga mai ai, he taupe e ua. Ai o wau mahu i ngā koe ni. Whawhofua mahalo ka toko walu nai ke toko hongo fulu pe kutoi o waha ke e kinau tolu, ko nau osi loto ki nau tolu ia. Ka koe ni o ko mea te eik pale mea whiri, mui at pe ki ai, a eik no pere maafu. Kai o maafu ki a kinau tolu e ka inga pa moe e whamiri, whatonga ia to a polo to whawhanua, tahai e kao meiktanga ko ia o e eik pale mea whiri. Whatonga e at whoki mokinau tolu. Ka koe o wau whawhiawhia eni i e polokalama makehe ko ia o e hoata ko ia o e ahni. Ai hange pe ko ia ko ngā mahene aki ko e o wau pe mo e polokalama ko ni e whakahoko. Pe ia i he loki ang mahini ko ia i he palasi whakatu i o ko whakahoko ki ai a hono whakanofo ko ia o kinau tolu ai hou eiki pare mia ngai tau ko ia ko tau si tua me ai
Aia koe whamatalanga tonu atu whokoi ni. I ha hiri hono whakahoko o e whakanofo hange pe koe na tau mata i he taimi na e whakanofo ai a kinau tolu talo me he wanoa hongo fulu hiri anga e whiri whalelea koia Hawaii ki e preanga fo o koia i he wanoa tahataha kai uma a foki a e whakanofo na whakahoko i he wanoa taha wha pea pe foki ki he wanoa taha fitu wanoa wa taha kai uma a foki a e whakanofo koia na e whakahoko i he pureanga whakataimi loloto ngā ia kai uma a foki ai to e whakanofo koe ni koe wanoa wani maeni. Oku alo maalia au pite aho ni koe aho whaafo whaeni. La a au pito aloto nuka lo whaia. Ka koe kaweinga mahu inga koia o e aho ni koe tau whawhitai peki he otua. Ko hi koe tau lawenga monu i aho mahu inga koe ni. Pea o kia elewa pa mai amanaki o ka hiriange. Aho no whanofo koia o e eiki palemia koia o tonga. Pea iai foki pea mo e whatongia koia. Ki hono whakotu o kinau tolu ai Hou Eiki Minister ki he kabineti fo ou. Kai uma a foki a hono whakanofo kinau tolu. Koe o wau mai polokalama koia o ko wanga maheni a ki peia. Hange pe koe mea koia ko taulau ilo koe ki ai e meria lau e. Koe hiri e whakanofo ni koe o e palemia. Koe ngata i peia ai palemia o e pureanga whakataimi. Kai hoko atua i be foki ai palemia fo o uia. Mokinau tolu koia i he kabineti whakataimi. Pe koe Hou Eiki Minister koia o e pureanga whakataimi loloto ngā pe. Aia tenau ia i tono pe hange koia koe e palemia koia pureanga whakataimi ko toke tā ai sake walueke. Ka kune toi hoko pe foki koe Eiki Minister ia pot ngai paanga. Ka uma a foki ai pirisone. Pea ika ke ngata foki ai. Ka oku toe iai pe foki i pea moe potunga au e tautai. Aia koe mea koe ko lawe koe ki ai. Pale mea fo ou. Pea ki hoko atu pe ai pureanga koia oku iai ai eik pale mea fo ou. Ka uma a foki ai kabineti koe o pureanga whakataimi. Ka alewa kua mau maalie. Ai whatongia koia o eiki pale mea ki hono whotu. O ne kau minister. Pea mea i lewa ki ene awhio ki ono whanofo i nau tolu. Pako le mau maalie ko ono whanofo o e Hou Eiki Minister ki e pureanga fo ou. Ko e ngata i pe ia a ki nau tolu. Ai kau Hou Eiki Minister i e pureanga whakataimi. Neongo e ia i pe ko e anga e tau tui. Ia i pe hani i hia i e lolotonga o e pureanga whakataimi ko ni e kabineti. Tēnau toi hoko pe nau toria mahalo ko ha me mipa i he kabineti fo ou. Ka koe hala whanonga koe niu koe kwa mea fo ou ia. Koe mea pe nia ko tau fo mai ai ki tau tolu koe. Hange pea ki whamatala koe ki whamanatu atu pe ia. Ai mea koe ni. Koe alohake ni ke hoko koe ai tolu. Ka e whatatau ki ngahi whamatala koe. Ko mau. Me ngahi kautaha tu whaki o ngongo koe mo whamatala. Koe hoko ai tolu o ko whakahoko ai o wau whakanofo. Ka hiria o ku iai lewa pia moe i misi tā e whakahoko. Ki he tawhaaki koia o e whangatapu. Pia pehe foki. Pia moha toi ngahi mea ke he pe e lawa ke mau whakamatala atu ai. Pia mahalo pena iai moha whainga maalie ke whai ha whakatala noa. Ki he eikpale mia fo ou. O ka pau e iai ha taimi mo whainga maalie. Kako maino pe whoko o ku tu umu whaila pe ngahi whatongia. Kako e whainga maalie koe ki whakahoko ate whamatala koe ni. E hoko atu pe e Meria Lau Manu
Ege he tau kau whakatahat whoki he hoa koe ni. Hange koe ia ko tau mui mai ai. I he hoa koe ni. Ko Katarina Tohi o kui he ofisi o Palasi. I he tau whanonga, whakataha. I he o mahu inga koe ia o e aho ni. O mea whakataha o ku hange koe ia ko mou mea I hono ai tukai tai mini no whiri koe ne pare mia. Whiri pare mia. Whanofo ne pare mia. I he taimta tau pe o ku kei whai whatongia mai pe whoki ai hou eiki minista ia o kabineti koe ne pure anga koe ni o ku lolotonga lele pe. Pure anga koe ni hou eiki minista koe ne kabineti una nau to whatongia mai koe ni. I he talu koe ni mei sa nuari wa mai koe ki he ni. Nau kei to whatongia mai pe. Whiri ne pare mia. Eko pare mia pe ko alo atu ki ai. Pe ku mea atu ki ai. O whakakakato ia. Kau ke iai pe ai kau minista ai. Nau reo pe ai. Interim. Ka ua rewa ko ia taimi. O whakotu ai he pare mia whiri. He lo tau whanua. Ne kabineti. Pe nau pe tok whai rewa. Ai momoi mai. O e ngahi la kanga whakaminista. Ai kono ui pe. Ai tohi whakanofo. Mo miniti ai pe ia. Ai momoi ai pe o e mawhai minista. Ke minista fo ogo ia. Hiri ono fotu atu. E pare mia. Ki he ne afio. E ne kabineti. Ne ho eki minista. E malawa pe ke iai pe hani he kabineti loro tonga. Pe nau kei whai whatongi atu pe. Ngahi la kanga whakaminista. Ai e te tau toki lau ilo pe ki ai. Tuku au atu e taimi. Mehiki momeniti koe ni taimi koe ni. O a wad ke whao singa e tau, ke tau fo. Te tau toki whanonga whakataha I pe ai. O whakano fo. Pe whairewa mei ai ai. Momoi. O ngahi lākanga whakaminista. Koe pare mia ko si momoi he taimini. Ai ko si whaiwhatongi e pare mia fo. Koe hoek minista o kei whanonga mai pe mo e tau. Kau hoek minista e kabineti koe nei loro tonga whanonga mai pe. Kai o warewa. O whotu o whiri. Pea whakanofo. Ai ha kabineti fo o. Eke, koe anga ia e tau whanonga. Pea u tau mui atu ai pe ai. I he whainga maari e ko ia. Ai whai pe ai tau whetongi pe. Ai whamatala e hoa houani. Pea mo Katarina Tohi mei he ofisi e Palasi mei nuka alofa pe. Mei he Palasi whakatui. Ka ia hanga I whamatala mei ai mahu inga. E te tau whanonga ki ai. Tau koros ki ai. Pea te tau hoko pe hea tu ai pe. I he hanga ko ia o e tau whanonga. E whai mawalwhit poine ni maa, koe tau broadcasting I he Facebook, pe pe fo ke YouTube. Ai e tau kau whakataha tu ai I he houani. Ko toi e tau miniti e taha whā, pe hoko e tolu. Ai ku tau unu pe ke tau toi ofiange, ki ha taimi. E whakahoko ai e o au, ai whakanofo, he palasi whakatuita. O ku taritari pe tau ngahi miti a meitu ape. Taritari pe tau ngai mitia me tua kau ka whainga maari. Hange koe nei lawe kia Katarina, ka whaingai whakaigeke ko hangahi whakatala noa e tau whai ia. Keike, koe angai ne tu, ka koe mahu inga whoki ke tau mui atu pe, ki he ofi taha pe te tau malawa. Ko hi koe mahu inga ko ia, koe ngahi o wau koe ni. Pea moe whatongia pe ia mitia, kono tu whaki atu. Ke ina sia I e tonga, mo kakai, I he ta whaki koe ni. Tau ununu atai pe ai. E whanofnofo le rei atai pe. Ke tau kau whakatahai I he whainga maari e. O e tau polokalama e houani. E whae mawalwhit poini ni ma. Toi tau mini te taha tolu e tai mini. Pea hoko to tonu ai tolu. Kai ke hange pe ko e mea ko ia ko tau lawe atu ko e ki ai I he proklama ma ke ko ni.
Pe hange ko ia ko mutol ko ia utau whanonga whataha, hange pe ko ia ko e le tio e whai mawal fito poine ni ma, to e lele ato e pe foki, i e tau pe si Facebooka. Pe a pe he foki, ki he whatawangi utoka maari, ngai mea hono katoa pe a moho no tuku atu koe ni e tau polokalama ma kehe koe ni. E koe whamatala hanga tonu koe ni, o ku tuku hanga tonu atu ia me he palasi whatu i me i loto nuku alofa. Ta whaaki whahi whoeni i he fofonga ko ia o e palasi whatu i o ku whahokat me ai a e whamatala ma kehe koe ni mo whatawangi o ku tau kau katoa pe. Hange koe ko mautol ne kike mo maumai a e whamatala koe nei o atu ane naiange. Ka koe o wau foki ki hono whanofo ko ia o e eikpale mea ko ia o tonga. Pea oku makehe ai o wau whanofo ko ia o e ahoni. Ko e uhi ko kinau tolu ko toa ai toko hongu fulma nima. Kehe ko ia na nau paloti ko ia ke hoko a eiki no pele whawhanua ko e pale mia fo o ia ko e o tonga. Toko tahanima foki ko ia o tahauna ke eiki no pere ka ko e toko tahanima me ta whaaki ko ia ai ho eiki no pere pea mo e kauwhawhonga ko ia o e kakai. Oku nau i heni ko toa, oku nau i loto i he o au whakanofo koe ni koe o whakahoko i e hoa tā ko ia o e ahoni. Pea hange pe foki ko ia na e whai koe ki ai ai whakatala noa ko e kimua. Aia ko e ni ihi ko ia koe oku nau kau whakataha. Ni tū kēka pau nei ai hani ihi ia i he toko hongfulmao no. Na e wholau atu ia ki toke lau pe ko e wholau ka wheitu pe wikai ke i heni ia. Ka ko e ni i heni o ko lawe i atu na nau i heni. Pea ko nau i loto kotoa. Ka wai ai whafofonga whika ua ai whafofonga ko ia o tonga tapua ko se misi lafu sika. Ka mai whafofonga ko ia o wahenga tonga tapu tolu. Ko se au si so valeni. Ka e uma afoki ai whafofonga whale area o tonga tapu ono. Ko whane. Ko whane fituafe. Ko e whafofonga whika ono ia. Ko e whafofonga o tonga tapu ono. Pea pehe foki ki he whafofonga ko ia tonga tapu fitu. Ko piveni piukala, kai ke ufu o maupau pe o kuiheni, kai o maai whafofonga koia o tonga tapu walu ko William Sisi Wha. Whafofonga koia tonga tapu hiva ko 17 tomo ua, kai o maa foki, koe ni ikon ko whalau atu, ko kinau tole nai pāloti koe ke eikpale mia whiri. Ko e whaofonga ko ia o e ua tahataha ko Daniela Fusmalohi. Kai o maa foki ai whaofonga ko ia o vava utaha ko moale o tunuku ko lawe ia to ken mo moale. Kai o maa foki ai whaofonga ko ia o vava utaha no ko toketa Williami la tu. Pea peke whaofonga ko ia o yongo niwa whika taha fitu. Ko la tatangi mana. Ko nau tau lewa i e hou eiki no pere. Ko eiki no pere maafu. Ko eiki no pere vaea. Kai o maafu ki whawhanua o smahino pe foki. Kai o maafu ki eiki no pere tui haangana. Kai o maa a eiki no pere tui a fitu. Pea pe foki ki a ekno pere kalani o walu fotofili. Kai kehe foki o ku maho inga ko eiki kalani o walu fotofili eni o ku me ahake. Hange pe ko e mea ko lawe ki ai, ko osi i loto, ai mei kotoa ko ia o e toko hongo flumao no, kau ki ai mo e eikpale mia fili, ekno pere whawhanua, pea ko e ekno pere eni o yongo niwa. Kalani walu fotofili o kune toki mea mai. Ko e whamatala atu pe, ngai mea ko ku hoko eni, e meriuelau, ka pau pe e toki ai hamea te mau toi tuku a te ngahi whamatala,
Te hange ka pau e lava mo ka katoia o ko iai pe whainga maalie e hokat ke I misi tā o hange pe koe anga maheni pe a pe he foki ki a whainga maalie ke whai ha whakaeke kai ngata pe I e pale mia ka e pe he foki ke te knau tolu ka koe kau whafofonga ki e whale alea koe au tonga te tau pe hou ik no pere ka uma a foki a knau tolu ka kau whafonga e kakai ka koe uhinga pe eni ka te knau tolu koe toko tahanima tuko ke hangi e pale mia na anau paloti ke pale mia firi Malo pito Katarina te tau mui atu ai pe hoko pe tau whunga. Ko ofi e taimi, ko panaki mai taimi ia. Ko ha lau mo meniti si be me heni. Te tau kau whakatahai he o au. Te tau kau whakatahai he mui atu pe o au. Na ia ngai whainga maari o e whakatala noa pe. Ia ngai koe tau kau whakatahai tuai. E palasi whakatui I loto nukalofa o kia ia Katarina Tohi. Ike koe whainga maali e whoki e koe ni o ko mao ai whainga maali ke whawhatala noa ki a alotaisi takau ko e pure whawavahe ia o e vahe ngā maufanga pe a okune I heni tonu alotaisi koe ana e anga o hongo os mahina o ko ke whiawhia ko uhi ko mou e kno pere ni o ko whanofo ia honi ko e pale mia fo o ia koe ai pure anga ka ke whai pēha whakamatala e mahu inga pe ke ka kai whanua Alo Katarina ko tu wanga pe koe lote tonga ko toa tai ngā tu tonga e maoli koe katau pahai mau whiwhia ka mau tui koe mea mau ngā ku iai hata ko whiri ke whatongia koe ni ko hi koe whanua ni lei whakalukaluk fua ke whanua e ne a whio ho e ki mo e kai ko toa tonga ka whai ngai mea na te tau kawe I ke waofi whakahataha e toko wanoa koe wharearea tau pia kabineti pia ngau e tatau pe ki tonga tapuni e ua a whai wawau pia pe ki ngoni ua pia utau tā mono ko toa pe koe ahoni mea mai e pare mia whiri ke whai ono whanofo e nea whio kui plas kui ahau pia mo mai pe koe ko plas ini whet me whawai ahoni malo Ka ke alotaisi koe aho mahu inga nia ka tek motol ka inga koe o ek no pele whawhanua ka koe ek pale mia fo o uia. Wea hanga hi polokalama. Te ke mau whanonga ha polokalama ka ko wilo pea weo mahau ko ke osma teu koe ke a polokalama e ka inga I he ahon. Ko hatoi taimian. Ia. Ko ia pe tatala no he taimini ki ha.
fai ka ko mahina de le tai mi ai ngai po ka ma ka ke te fa no ho a se kai na ko ke te ti smaki dia o fai lotu a dia fi ni ma fai lotu ko ia sa si na ai ka mata ia o slava mai sa sto fai lotu tone a hope pe na fai ai fi o fai na fai lotu pe ki fai ko malo Malo pito alo taise be ai toni mai ka koe ni te tau hoko atu ki he ko hi e whakahoko ai e ngahi i misi i tā pea pehe foki ki ha alawa leleia o ka pau pe e whainga maali e ha taimi e iai mo ha whai ano whaeke o e eiki pale mia fo'o o ka pau e iai ha taimi o maino be foki o klahe au pito e ngahi whatongia pau e ia tai mai no fo ko vai au pito ma i fato to Okay, bueno, tau muy atu pe ai. Ke frau ma tu pe ngai ko matala, o to ngai tau. Okay, bueno, tau mai he tau Facebook, o tau YouTube. Ke frau ma tu pe ngai ko matala, o to ngai tau. Okay, bueno, tau mai he tau Facebook. Ke frau ma pe ngai ko ko nei fa ho mai Catarina ke ka ko na ko pere fa ho ko fili ko i mi sta e tai mi te ho ko tu ai ke ko ma tole nuk mau I he feitu ko ia ko hange ko tau lau ilo whangatapu ko e fofonga ia o e palasi whakatui teu ke whahoko ate ngahi I misi tā whamalo foki ki he sketari ko ene awhio si o ne fifita ko I ko e ngahi whotutu ko eni o I whainga maari e ko eni ke lawa whahoko ato ai whamatala ko eni I cannot see it. Nakai ke honga me. Nakai ke honga ia. Kai ke hange koe mene ulawi kane na yange whamalo foki e ski tali koe ne awhio. Sane fifita ko hi koe ngahi whotutu koe ni. O whawhenga maari e mai ak mātolo ai whina mātua me mātua. Me ngahi kau tātu whaki o ngongo mo whamatala. Ko ngā peke o ate ngahi o ngongo mau inga koe ao ni, ke tau inasi ai o tatau I tongani ka mau whoka ato pure anga. Pea nge koe whamatala koe alo taisi takawa ne nai ange. Whafuafua ke taimi ono, whakahoko ai o wau, ka koe lot whawhetai mo e ka inga maufanga. Pea pehe whoka teknau tolu, me he whalelea koe ao tonga. Ka maafoki ai eiki pale mia e whare loto e saswe siriana tau taina tonga ko ia o maafanga. e pe whakamari o tau whekoro se aki pe ka whakamatala ko na ko hau hanga tonu uange fuko lave uange te ha e pe whakamari o tau e to e mui atu ka ko e ngahi whakamatala hanga tonu o e wheitu ngā ue u whahoko ai ai ni o tau mui atu ai pe ai I he loro tongani pe mo ngahi ata
te tau whanonga whakatahai te moia. Koia, ko e skeutalia ne afio, se ne fifita, o kune ha o whahoko mai ka tek mātolu, ko ne lava pe ai I mista, pe a kok mātolu leva me ngā hikau tahtu whakeo ngongo mo whamatala, te maulava at leva ki he loki koia, nei whahoko ai o wau whakanofo, ko hike ia whangamālia ke whai pe mea ai eiki pale mia, pe a ia ma whangamālia pe o ka pau e ahanga hi whehui. Mātonga pe I he taimi ki he eiki pale mia. Kaya lava tonga tau ke tari ko ni ko ana hanga o wakai ki heni tau fefia tau heni ke ma wa fai hanga whamatala pe aku ke I heni foki mo ko mi ho ka taha whamafola lea ka ko hinga ku tau fefia lai ko hai hanga o wakai Mai ai tatalina pu me uga kamata le kamata le mo ka fai o pe ko tu ka je tu ka hange me ko no fa mai ku e ata be ka fa ngo ke na fa fi hu I be mo tokoni ki ono fa pa pau ai fa tongi de na fa ko pe ko tu me fa fi ko se ke ai ka le me ngai le ko nga te pulanga mo fu no mo kai fu no fa lo fu e me ko no ko ke nga tai u la pe si ki a honi be mo va be ko no fa no fo pe tau lava ke ta sio tu nga unu e me ko ta pe pe ku lava ke sio ke fia ka kai pe fia pe mo e ka nga fa pule nga pe fia mo e to ta ko to pe to ngani tu na ta le e fu I li ko ni tu ke ka pa wa ni ko ke na ta le ka ta sio ko e fia ka kai e ma tu mo me ngali li fo o ko ni ta hanga ki Koe ne a whio, tamatu I ko topo ono, o kone ha ele mai, moi whawhi au mai beki ai, a eiki pale mia, ka kua lava ano whanofo, ikno pele whawhanua. Tā hine prinsesi Kalauni, sinai takala tuku aho. Pea moi fui lope. Hoa e ki no pele. Whane whawhanua. Kau mai te hina e ki no pele. E ki no pele kalani o walwhitowhiri mo e ki no pele wahai. Peki foi minha. Fihui aqui. E taimini leva te tau o kumau lava tueni ki he feitu koene o lava ka ana ange ki he loki. Nei whahoko ai koia ai wau whanofo. Me ai e ikpare mea koia o tonga. Pea ai e lewa mo whanga maali e ki a ngahi ata. Maali e.
ori. Tawag ko kini ito luya. Mati ko ako particular. Peke koe whainga maari e whuki au tau kau whakataha tuai. I he houani, koe tau kau whai o ngongo e nau nau tuu peo teu teu ke hu kiloto. E hoko atuai a e tau polo kalama, te tau mui atuai pe ai. I ha whemea aki mo e pare mia whanofo ko ia o tonga. Tala manu atu ki he ngau mau inga ko lava koe ano whakahoko. Koe hana ha taimi o whahawaka ki ai ki hono kakato ai ho ka aue ki hono whotu o koia o e ho ik minister i he cabinet for all. Maro Katarina ko tomo a whawhetai ki a whiorang mo whamalo ki he kene a whio tamatui tupo wano. No tuk mai whaingamari e koe ni ke mau lawe monu i he ngahi tutuoni ai konis tutone o whakakato no whiri e pare mia nai whiri e aho moni te. Tau whiwhia ko tō pe ku hiko lau whakakato e whanofo e ahon. Ku langmari e pe tamatui.
Pako whiwha malo ki kau popo, ka whawhonga ho eki no pere, pe hoi ka whawhonga ka kai nau ka mai I he ahmau inga koe ni. Koe tari koe ki ho wheu I, o lotonga whae ngā ue ke whinga ke whakakato e lisi koe ki he kapneti. Hange pe koe news koe nei whakahato ane awhi I he interview mo John Pulu. Koe tampiti skao ni hoko atu pe ne ngā ue I he pot ngā ue koe taumalu I ne awhio. Pa pe he whoki ki he foreign affair koe ne tonga. Koe toenga hoi minister, ke whai pe ngā uka mo whenga, ke whakakato lisi mo e whakawa ki mua he Christmasi. Congratulations, Prime Minister. You did mention at the Parliament in regards to the passport. It's a big issue in public now, here in Tonga and all over the world, Tongans all over the world. I know your statement that you made in Parliament was for the Parliament reason. Now here's the press conference. Can you please elaborate more on that stance with the issue regarding the passports? Koe tari e whihu koe nā, I'll give in English. Yes, please. Malo Marianne me APC. I've elaborated on the question of the citizenship or investment program, and the answer is still the same. This is a proposal, and on the merits of the proposal, my government will review it, and it still has to go through the appropriate due processes in terms of public consultation, regulatory amendments, and of course it has to be debated in the House. But as a proposal, it's still a proposal, and I cannot comment any further on the future decisions that matter. So there is not much to discuss because there isn't anything to discuss until there is time. At that point, we will elaborate fully transparent and follow the due processes allowed by the rules and procedures of Parliament, and of course the people of Tonga will have to be consulted extensively because they have a great interest on this topic. We will always act in the national interest of BC. Secret ballot. Do you think that it is fair for for all the constituents that the voting for a prime minister was in secret? And you also mentioned yesterday in an interview that you did not get the all of the nobles' votes. Who are the nobles that did not vote for you? I'm not going to answer who the nobles are because it's secret for a reason. The secret ballot is what is stipulated in the Constitution, and until such time the Constitution is amended, if there is appetite for amendment, we will still follow by the Constitution, and that is to elect the Prime Minister by secret ballot. Ik ben meer op een beetje wat taboe, maar lang maar niet. We veel dat ik meer voor die aho de monite, en maar inga koe ke oa eliliu halau pe wa kupu ko ni studoni. Ko uhi ke whakahau whia ke hani ihu whai hala e kau maalunga. Ko uhinga ki ai, ko uhinga pe ko uhi ko whiri, pe ko uhinga ko mea e te ke whakahoko, te ke whapapau i. Te kai hoko e tau e wha ka hoko mai. Ulua ki lavo, ko e taumua ngā oe o hawhainga pure anga pe, ko e lele I taha ke whalukfua whanua. Ko ka pau kia halau taumua ke whahawhi hani ihi pe, o kiko tui au ko halau lele ia. Kiko tui whia o hake mea koe koe ngahi mea ne mi he kōhiri, ka pate mo whahoko mo research e mahingi no peka mo tolu. Mano pe. Malo pito ik palemia kata koe ku wakai peau nā ke mea whuki ki he mahu inga koe o iwo ngā taha pa mai tu whātaha ai kau me mipa i whale alea. Pa koe aho ni whanowhai koe koe ik palemia o e whonua pea ku ke o mai pea ni ihina nau whilia te koe. Ko hanai ha o uhinga ai i kai ke kau whātaha mai mok nau tolu me he tawha ake taha. Malo. Nau whawhia ki nau tona nau pōpō mai ki au, koe uhi koe aho mahu inga ingi he whamiri. Pea koe whalahi ni whamiri u kau mai ki whātā koe ni. O ki ke
Ange pe ko mo la mai ke lo ki ni o ku FF. Pe mau ke tau fili pe le taha ke nau ka mai ke a mau inga koe ni. What message do you think on the official Minister Prime Minister? O mai pe tala monu me talo ni. Pe hange ko ngahi fe foforaki fa hoku mo ni afio. O kia ngahi mea o ku uhinga pene afio ke pare mia pe. Ik pare mia ko ki fe pe ta ko unga fo ko honge pensini. O hange ya fo fa mama ki tongan fo aluk fo. Ia ina ha fo tu ke falele ai honge pensini. Pe fo ke lulutai o ke hok pe ko palpale malai ke vai fo no va o mo tongan ka to o ke palpale ma pe mo lulutai. Ke fe hui pe ina nga o fa va ke lava o whakalaka e fo ta whaako ni he palpale ma. Foi fewi mawinga na lav pa ko fia pito ke u whahoko atu ki he kakai whanua ko ngahi e waka koe ni nai mau o makatu o ngai no koe ni ai pensini. Aia nai ospetutaki mai ai CEO e kautaha koe Pacific Petroleum o whahoko mai e tula hoko pe ai schedule ki hono tau tufaki koe ni ai pensini pa mati solo. Ine pe he ku hanga mari e pe ai supply ki he tau malolo koe ni he time koe Christmasi. Ai ko ku whatokanga pe o ka pau ku tuha line ni pe kua kiu o te motu noa i ai o whatuku manapahe ke kakai. He o ku malawa pe he supply koe ni pa mui waka kuka amanake tūta mai he mahina ni o whea ngai whe mau. Koe kakape whanua ki nau whapato ake toinga pensini pa muti soko ta mau. Koe kono awha toko, koe ngahi isiu koe nai papale mai, koe mau koe pakalolo ko os ki mui a tauto. Koe ne hangat koe ni u whawhawhalele pe supply koe ti solo, pa mu pensini. Ka neongo ia o kia e whakaukau me tawua ngāue ke whalere ke o te hoko i e kahau. Pea hangepe koe whehui koe pe kawa pa mai luru tai. Na e mau e taha o ngō waka CCE. Na e tarike o mai e konga ke ngahi aki. Pea koe ku mahi no ina e malawa o puna ane afi o whahoko e medivac ki me apapa. Ai o ku pea pa koe tu koe ni e luru tai ke kahau. O kaupe mo ia i kawenga ngāui purenga ke mau whingai ke whahoka service o ku maa pea pehe whoki o Aipol. Ko uhi pe koe wesiango fua e tau tourism industry mo tak mamata. Ki ngahi whaawani e ke kere maaguna e kapititi Palemia. O ku ke consider nau tolu na i kai te whiri a koe ke hoko Palemia. O ku kaupe ia i hono whakaukau i, pia koe kaweinga mamafa ia o kia te au. Ke kau hono whakaukau i nau osi whamalanga pe, pa ko kei tū pe i he whiri ai lelei taha me toko wano. Pia koe ngahi criteria o whima kau e whalalahe mea koe ia. I whae mea whamalmore koe kakato e temi e rau mai e reikia e se tūna i whaia. Malo pito. Yeah. Kai ke koe kakato ia o e whae ke koe e ki Palemia koe o tonga. Hokat lewa i e taimini ke whakahoko pe ngahi tā. Koe i e kuna o whakataha heni. Pea katokia whainga maali e itua. Te mau whainga i ke mau whatala noa. Ke toenga koe ia o i kau whawhawhonga whalealea. Nau ke hoko pe whoka kau whawhonga whalelea i e taimini. Kai ia e konga. I e toko hongfulmani ma kehe koe ni. Tēnā o kawat ke kabineti. Pea wai mo e ni ihi koe kau whawhonga o e ho no pele mo e kau whawhonga kakai. Kai ke nau heni. Ka
e alakau i e kapneti fo o pea e toi iai pe foki pe mai whainga maali e ke whai hawhatala no ki ai hange pe koe e mea koe ko tau lau ilo koe ni ko hoko ai pale mia fo o e whanua ko eikno pele whawhanua pea o ko kakato ai pe whai whatongi ai ai e pale mia e poreanga whataimi kau kei hoko atu pe ai poreanga whataimi ia mo e hou eiki minista i e poreanga whataimi lolotonga koe taimi koe tok mawai a hono fotu e pale mia pea whakahoko ki ne awhio anga ne fotu tu pea lava mo nau whakanofo koe tok taimi e kakato ki ai ai whai whatongia ai hou eiki minista i poreanga whataimi kai hoko atu ai kapneti fo o ia pea moe pale mia fo o kai ke koe te mau ho atu ki tua me loki koe ni nei whai ai whakamatala koe uhi kai lava ki whawhatala noa ki he toenga koe ia oe kau whafofonga ki he toenga koe ia oe kau whafofonga Vamos, mía. Vale. Ke whainga maali e koe ni ke whai a whatanoa ke whawhunga whalelea koe o tonga tapu tolu ka e nei kauwhoki he toko hongfu maani ma kehena na u paloti koe ke hoka e no pele whawhanua koe eiki pale mia fo o wia pa ko lawe i whoki na mou i loto e si au si hae nei whahinga ongo na mou mau i he taim tatau peo koe koha wheitu fo o wia ka te koe na e ia e polokalama wanoa wataha whawhoki e tau manatu i hono whai koe ho whakanofo e pare mia hirianga e whiriwharelea wanoa wataha. Kak mahino bai whoko e hae hala whanonga kōku mō whakaukau ki ei ki hono whao e pureanga wha o. Kei malo wito tira ku whawhiawhia pe pong tau whakatai tau pe whaka maari e koe ki tau pia mai ki aha whakoro koe. Hange koe ko whiahui kau pe mea u te koroa ia mo te whiawhia e te akono pōpō ki pare mia o tonga lot whawhanua. Koe koe mea wahinga he ni te hala whanonga hange koe na ki lau kei hala whanonga whoo koe ni peko hae te mea ala toko ni ai ki hala whanonga koe ni tahe e pare mia koe ni whoo. Ko whanonga pe hange e te aha polokalama e whiawhi ko ngā pe ia te mō kawat kei pe mo e ki pare mia. Koe kainga koe o lot whawhanua ku whai nau ki whai lotu koe nei whai sasposilianga tātai na tonga koe no mawhanga. Wai pika maulere tu peo pōpua peo awa tai piki ai na mawai pe mā tāpua ke. Mahalo au pito mai tāla mono. Halo lina. Halo. Kei kehe koe tuunga iau ku iai koe te tau unu at peki he o ku iai mo ki i nau tolu. Missy! Missy! Meren! Beda Missy! A Missy! Missy! Meren! Beda Missy! Iya. Meren!
ke hoko tu pe whenga ke whai ha whakatala noa. Ki he ho egi wharearea koe ni unau I palasi. O wau koia o e whanofo. Ho egi wharearea koe ni unau I palasi. O wau koia o lava tueni o wau pa mo proklama ko ni kana ke ia tonu whakataha pa mo tonga ko ia tō taha ni ma ke he whakataha pa mo e pale mia aia ko e kok mo tō na mo I loto ia proklama ko ni e se misi pe hana ia ngau o vahe mai plave I mo mea ko tau mata tonu he ahoni malo pito Katarina ko e whenga maari e funganien ke te au ke ukau mai ki he oau whanofo pare mea koe ni koku toki kau mai en ki ha oau pehen oku uhinga maare a pito e mau apopo mai koe ni ki he palase tui hiriange e ngahi oau koe he ahamoni te ko hono whama apopo mo hono hawhanga tuku ai whakakato e whatongia koe ko hono whanofo e pare mea o me kakai e nau wharalaka te mātolu, pia mau whahalo toia I he ahamoni te he wharerea tonga, pia mau whakaosi mai ki heni, ki he hau e whanua, o whatatau me tutu nei koni sutone, ki hono whakanofa e tamatui, hono whakamau e ne whaunga e whanua, pia aia koe konga mahu inga ia o e tau ngā ue whapolitikare mo hono tauhi e whanua ko hono whapapaui ai whaunga e whanua ko hia koe mau luta e whanua koe merino e nofo e whanua ki hono lalaka e tau ngahi la whalakalafa i anō mika ko hono teke a ko hono teke mo ulelei ko hono teke o ātakai pa mo ngahi ka venga ke koe whakawhatongia ake ho e mimi pa kabineti o whamau ka ato ki he whaunga e whanua ai koe foi scope work koe ngā ue ia koe oku iai ko toa ngahi taumua ngā ue ke luei koe hala whanonga koe ngahi palani langa whalakalaka oku nofo kotoa I loto I he whaunga e whanua koe nafio koe ho eiki makakai e whanua pia koe ko whamalo ko hi koe whenga maari koe ko mau I he ahoni ke ukau mai ki hono whakakakato e whatongia koe hono whakahoko whatatau mai koe nisu tone tonga ko hi koe poranga whoko ni mana ke tau lue ea to he fwoi tau e whako ni ka hoko mai oku wai amana ki lelei ko hi koe fwoi chapter 4 koe o amana ke tau hoko atu ai na tau fua mai ngahi liliu whapolitikare keke koe taroen me he whaunga whapolitikare fo o koe o e political reform koe wa whiongo fulu tau fua mai ngahi pureanga keke pia mo ngahi ākenga kehe o ku tau na tau fou mai ai pe mo no ngahi pore kehe paku koe ahoni koe aho uraki eni o e fo I chapter 4 koe pureanga fo o koe ni o ku ia e tau amana klerei ki ha toi mea e toi whakalakalaka angi, toi whiwhi anga e whanua, toi monu I anga, toi tupurake anga ai whanua he tau ngahi kawenga mo tau ngahi tau mua visione keke ko hono whaua whanua o ku malu pea tupuraki, pea tau whiwhia, pea monu ia ma tau tolu ma mo ka hau koe whanua. Malo pito e se misi mahino pe foki na ke osi I whalearea pe koe ia I he kōhiri pea hangi pe koe mea tau lau ilo e tau tolu ia koe hiri pe tau e wha ko toi pau ki tau foki o whai e tau whilifo o pea na ke malolo ki tua I he whiri ko tau si tua mea I koe ki mo atu pea koe toi whai koe ni whiri koe ni koe na tau tok si tua ki ai I he ahoanoa koe o Novema to e whiri mai pe koe e he tokalai taha koe o tonga tapua ke hoko atu koe e whafofonga. Mahino pe whoke ngahi ngā ue pureanga pe hange koe mea e pale mea tene tok whai e ne ngā ue tau tukuanga pe tau tolo I tau ataina koe ia ke e pale mea ke ne ngahi whotutu pea whowai I hala whanonga koe ia ki ona whanofo o e kabineti ka koe tāno peni ki he tonga tapua
Ko hana I te whto I mea mahu inga. O ko ke pehe, ko ngai I ngahi whatongia e whai hatokanga lahi kei ki tonga tapua. Lahi au pita ngahi ngā we ia. Ka iai pe ngahi mea he kei ke lava. Pea iai pe ma ngahi mea ia e lava. Ka koha ngahi whie mao viviri. Ko o si whai peha o tokanga kei puka sa vea I anga ko ia e whakatala noa. Koe whau I mahu inga eni ke whakamahino a pito e hala whanonga. Koe whau I koe, ko whau I whako pehe ko hanga I mea te u to'o maa tonga tapua. Koe whau I whainga taa eni ono whinga ke whakamaala ala ki he kakai. Koe taimu e nao whako whatongia I koe he ngai tau ki mua atu koe pau malolo atu pau whoku mai koe ni. Ne te keipe ke aha palani aku e harina koe maa tonga tapua pe. Koe palani whaloku fua mai whonua. E tai maari e pea tonga tapua, e laka whonua whaloku fua mai whonua. O mahino pe koe ai paanga wahenga whiri. O omi he whonua, he wharearea tonga, ke whaia ke whatongia koe maa tonga tapua. Aia o ku mei whakatai whito e whatongia ea ki tonga tapua he paanga wahenga whiri koe ia. Aia ko awe kakato au ia a sirin koe ia, ke whakaivia ngahi ko sirio pa moe ngahi ofisa kolo o tonga tapua ke nau whakahoko e whatongia kohono whakaivia ke nau tolu mo nau ngahi mawhai ke oua te uhanga o kaiha aso nau ngahi mawhai kai awe sirini ke nau whakahoko e whakaivia ko ia. Koe ai koe ke tātānaki me hoku iwi pe o oku maa tonga tapua oku malawa pe ke hoko ka oku ikai ke u whakatau mua ke whakatawhatahi mo ui maa tonga tapua. Koe langa ho tau whare mahaki maa tonga tapua, koe whare mahaki a tonga ngātoa. Koe tau wafu, ngai wafu o tu I tonga tapua, koe wafu ia maa tonga ngātoa. Koe tau ngai apiako koe ni o kutu I tonga tapua. Ngai apiako lahi koe ne whonua. Koe apiako ia maa tonga ngātoa. Aia, oku ne omi ia I whakamahino kia te au mo motu ani. Koe whiri mai au e tonga tapua maa tonga ni katoa. Aia koe konga lahia o e ku ngai whairaulau koe te whahoko. Koe ngai ngau e ka rosi whaiku mana ke whahoko mai whonua. He oku ikai koe whonua, he koe whonua oku I loto pēr tonga tapua iai. Aia ku tau sio tau tolu ki he ngahi mea oku ikai ke I tonga tapua hange koe malawa puna. Koe ngahi alung wholau waka, tahi wholau waka puna. Koe ngahi ngou e anga, koe ngahi hala whakawakapu na ke langa. Oku e tai maari ai pia a tonga tapua iai. Maharabet na toko sini atu a hono huufi koe ia o malai kula. Na kai ke uhinga ia, nengo ne tu I tonga tapua, na kai ke uhinga ia koe malai kula maa tonga tapua. Koe tau mua ngā ue maa tonga ni katoa. Ai koe tau konistu tone mo e tau whiri me koe kakai ki loto e whiri whakawheitu mai he ngahi wahenga ka koe tau mua ke alu o ngā ue mai whonoa o kui kai ko alu pe o ngā ue maha o wahenga. O mahino pe e ai pe ngahi whia mau whakaaho mo ngahi whia mau viwiri o kui loto pe I tonga tapua kua pau pe ke whahano tokangai kina he kai ke whahasi tu a me ai ka e taim tatau e whakawai aki e ku whailau mo whakawhatongia ai tau mua koe maa tonga ni katoa o ku ikai ko tonga tapua. Pako si mahin beke kakai. O si mahin beke kakai nga koe no tonga tapua ai uhinga ai te fto I whatongia e motu ani ma e whonua o ku te keiki o whetaulaka mua ni ihi ko na ua mai o launga o pehe o ku ri e kina tonga tapua. O ku rahanga ho tokanga au ia ki he whonua whakaloku fua kai ke tokanga mai ki tonga tapua. Koe tonga tapua Katarina, koe wahenga ino loto nunga lofa. Maa mai kakai ia. Whemo e kina kakai e ngā ue, whemo e kina kakai e tonga tapua he ako. Whemo e kina langa e whonua. O te kei ngataha ke ia taha ia e whakahoko mai ki he motu ani. O maula au ngātu, ko ho tokanga ki he whonua kari aka tonga tapua. O si mahino I pe he wahenga ia. Koe tuunga mama koe o kua e tonga tapua. Koe tau hau ko tokon ki wharearea tō tawhitu. Ke tau ngā ue maniua, hapai, eua, wawau. Mo tongan katoa, pia mo tonga tapua.
Malo pito whafonga ko wakai ko whamatala. Tako mon pe lawe ko ka vai nei hake ma kapten ko kia he mata whanga kona koi whanga uta. Pe ia ki tonga tapu. Tala monua tu he ngawe mahu ingo ko lawe ani mo popo ko whahako ki Ekpalemia fo'o. Aia ko e hoko atu e nia. Ai Palemia ia ba mo e kabineti i pleang i whakataimi. I pleang whakataimi pe ko ngaka ura ko kakato e toenga ko ia ai kau ho e ki minista hono foto. Pea pe lewa ke hoko atu ke mea. Toi ma toi mea ke ue te whetokang ke ai? Whia ke tala monu ke Ekpalemia fo'o mai whanua, ko lot whanua. Ko hi ko e mawhatuktu ke whatongia. Ua mana ki ke hiri whaki hi whanau ma. Mahino pe ua e ngahi pore. Ia e ngahi halafononga tai amenegina. Ua e ngahi monu ia o hanganaki mai ki he tāu. E mātu unga ia me he tataki. Ai tama Ekpalemia ko ia fo'o o e ahoni. Ia ku atu e poupou kakato ki he wheitu una. Ko hia ko e pore taki mo e pore whatongia o ku o atu kakato hoku o ngauma mo e poupou ki he wheitu una. Ia malo au pito ko e whafofonga whalelea ia o tonga tapua se misi la fusika. Kako e whamatala fia pe. Ko i ka ngai mau inga o ko tau wa o ke hi aho ni whakataha pe ia pia mo i teu wat ko i ki he kahau. Kai ke ko e Ekpalemia ini o tonga. Ekno pere whawhanua. Kai ke ko Ekno pere whawhanua whuka ko Ekpalemia fo'o ia tonga whaka toka ngā ia tōku ne ia i whakataha. Pea mohono ngō ila mutu. Eklaifone ka maa whoki pea mo e taha ko e whoka ia o mehikitanga ko ia o whawhanua ko polotu whawhanua. Mawe ko ngui. Ko whaita meni. Kai o mama o ni. Una to whaita i ka mawhawagi ma to e whane te velea. Ia. Ana se pilea no noku. Ke e whiawhia he whangamali e koe ni. Ko e ma o whangamali e ki e whawhawhonga wharearea ko i a fo'ou ma tonga tapu ono ko whane whituawhi. Whane tala monu atu o hoko ko e whawhawhonga o tonga tapu ono. Kia kulahe o pito penga hi me ai e whai ha tokanga ko i ki ai. That's a nice one. 1, 2, last one, 1, 2. Oi. Kai ke hoka te ta whakaike ke tau a whane. I he kaweinga mahu inga koe o e ao ni ko lava no whanofo o e Eiki Palemia fo o koia o tonga. I he taimi tatau pe foki ko ko ia me i tonga tapu ono. Mahi no pe ngai mea koe o tokanga kia i a tonga tapu ono. Ka koe hana e anga ho o vahe mai. Whelawe mo i whainga mali ho hoko koe whawhawhonga i e taimi tatau pe. Mo i pōpō koe nai whai ki he hoko a Ekno peri whawhanua ko Ekpalemia fo o ia tonga. Malope to Katalina o kole peke ufanga ngai whatapu ko oseno a whaki pea whatuloat mo i kerkere eiki o e plus whatui. Ka tā e whakamale koe ni ke whahokata ki whahoha. O whamalope ke tamai hewa ni ko e tauhi mo i wao mai ki
a whakoloa koe ni koe a mau inga in ki tonga ni a no whakanofo ko ia o e pare mea tonga lo whawhanua. Pea kou tui ko maka mai rea ke mau i hen whakataha pea mo e toi ngai kau whawhofo ngā mo ho e ki ke kau whakataha hono popo ke alot whawhanua ko hui ko hono ngā whawhatongia ko e pare mea o tonga. Pea oku kai ke aha mea ia Katalina e toi o ko wongo i hoa ni ka koe fia pe. Ko tau fia pea amanak lelei ke hokalot whawhanua ta take o tau whanua he ngahi tau e whako ni ka hoko mai. Pea ko fia ke hoko ka tō taha popo ke te ia. Pea i he ni ke popo ke whatongia mamafa ko hiri whake o noma. Malo pito whane. Ma tonga tapu no. Koe hana ia o wakai ke ai. Haha ngahi mea. Where ngahi mea e mau he tāko tā pe ia. Ka koe ngahi mea maho i ngā taha pe. Koea. Koe taim kona o tātakai o la whahoko ku campaign ki tonga tapu no. Nā ngahi mea la lai whako tui ki ai. Pea koe ke apply pe ki tonga tapu no ka ki tonga ni whaluk fua. Pea koe ke tu mao pe mea koe ia. Uaki koe ako mo ako ngāwe. Ni maho inga ki ak tau tori tonga ni kono ua. Tau tupu mo nao ngai tale ni ti kawa spoti. Kono tolu ko ngowe, ko hui ko ngowe ko kawe ma amo ila he tahi tonga ni. Pea kono wha ko e whaiwia ka kai whewhine. Koe mea wha ko ni Katalina ko e ngai tui. Ka pau e lava o whakalakalakai. E ngai eri e wha ko ni tonga ni. Pea ko tui te tau lava o manga ki mua o toi waweangi. E koe uhi koe ngai eri e wha ko ni. O ki loto katoa e family. O ki ai tamai i he ako, i he ngowe. O ki ai whae i he ako, i he whakaiwia ka kai whewhine. Ko e whanau o ki ai i he ako pia i he tautupu mga italian ni timo sipoti. Ai ko whai mea whako ni ko pe ka katoa e Katalina family. Pia ko tau lang whalala ka whok. Ko tau ala pe ke family, whalala ka family. Whalakalaka e nofo ai kolo, hiki ai pepe apo i tuunga, whai kono mika whanua, whalukfua i tongani. Pea peheke tau whelawe i pa mo topureanga. Malo pito whane tala manua ke whatongia whaou me malakanga whaou koe ni e ku hoko atu ki ai, e tau e whako e ka hoko mai. Malo au pito, o whātu ke tonga kotoa, malo. Malo au pito ko whane whitoa whia ko e whawawhonga ia o tonga tapu ono ki e whalearea ko ia o tonga. Ki e whalearea ko ia o tonga. Te hau si tua me parasi. Turi tau toro he sotia. Te hau ia. Turi tau toro he sotia. O e eik no pere lot whawhanua, ka koe eik pare mea wha ia o tonga ko ia kuo whaihona whanofo e nea whio tamatui ko te powono. Pau tau whiawhia mo whawhetai ai, pea pehe whoki e polotu whawhanua paunga. A e tala manu atu. He neongo ko e ila mutu o koe ni kia te koe hoko ko e pare mea wha e whanua. Ka koe whamiri hono katoa. Ka e kole pe mo ke anga pe whawhawhonga i mai ai family neongo ko e meitanga ko o e no bere i he ausia o la kanga pe mo e whatongia fo o ko ni neongo ki kai ko ha mea fo o ia ki he ko mo rota fare pe mo anga ko ia o ngahi whatongia i fo noa tu po mo ho e ki o tau ia malo. Mahala tarina e ko whatap kia whia e taha mai taro tō ngā pa ko whanga ngai whatap ko tō pe o wha o atmi he ko karama ko e ni he Katarina ko kurere mai pe ako mui mai he tamaiki he nao lava mai ke whakanofo e pare e mea whoo pea o ko hongo i langlangi ia ke ukao mai ki he o karama o e hoatani o ko wharotu lotu whamawhana o pito kak mātō Katarina e hoko koe ni a whawhano ko e paremia
Kapangi Pokoya. Nagalawi kay kone eki na minister kone whakanoa na minister. Kako toga en ke tuunga maunga taha e whanua. Pea mau very proud. Au pito hea oko eni ai tangata whawhanua ke tuunga paremia o e whanua. Ko la vei foki I e ngā ue he whapureanga koe konga mahu I ngai ai. Hange ko koe CEO pe koe tariki tā pūre e taha ngai pot ngā ue koe ai pureanga. Tō ke hange ngahi whatongia ke kehe ngahi eria ke kehe. Hoko e ahoni o ku taumātai ai whiri mai o e eikpare mia fo o tonga. Pea I ngahi aho si I koe ni ka hoko mai o koko atuai ki hona whokotu he eikpare mea fo o ai kabineti ke whai aho no whanau whane awhio. Pea be foki ki he nau hoko koe kauho ek minister o ngai pot ngau e koe ai pureanga. Koe wha o si pe, koe hana e anga ho o wakai, ai mahu inga o e whatongia o e pureanga, ka oku iai ai ek minister, iai pia mono CEO, pia moi toenga o e kau ngau e whapureanga, ngai pot ngau e taktaha, ka kune e whataki whakaluku fua, ai ngau e mahu inga, pia moi tokanga mahu inga, moi whatongia ke kakai o e whanua whakaluku fua. Koe whakaluku fua, koe whanofo koe ni koe whiri koe ne ai pare mea fo pea au mai ke ahon ke ono whanofo pea e hoka tō Katarina ki he whokotuu ai kabineti koe ni e ngā oe moe e pare mea fo koe mea kotoa pena lotua pea ke tau tui pek tau taurea ki ai hae koe mea ea koe ni neongo ai ngai politiki ke he kehe. E koe mea e koe ni e koutua ta e wewe ua pea Katarina. Koe mea pe rotua. Lai ngai mea koko ma whamiri. Ko si malolo e tau ke te. Kai ke henia a whanua kin lao. Si peki a moia, pea pehe foki, ke ho mātua. O koutua I lahi mea Katarina ko mea kotoa pe, nai lotua. Pea pehe pe, koutua pe ko hoko at koe ni, koe pare mea fo, nai tupu hake pe, koe tangata e ki, ko immediate family, koe lotu lai pa, ai whaamini mo ki mua. Pa ko tui lahi pia Katarina o whalala o tua. Pea koe ngahi mea kotoa e hoko atu. Pea koe kabineti fo o koe ngahi minister kehe. Ka ko tui pia o ia e tataki pe. Ai pare mea fo o. Pa pehe foki ki he pureanga fo o. He eiki. Pa koe tau mao koe ai fo I tui koe a Katarina. Ko tui koe mao ai tui koe a. E lava ke hoko atu. Koe poto, ngahi koe poto. Ka mui haa e tau ngai fo tūtū ke. Ka tau whanala pe. Ka hau mea au hoko ke tau roto ki ai. Koe mea tau fia roto ki ai. Ka tau whanala mo tui. Mea kotoa pēia, o was predetermined pēia. Anga lau kai wholofola ki mo hanu whaere I koe, nai os a whio ke he eki. Pea hoko atu ho mo ui, ngai mea kotoa ko mea kō, ko mea lere. Ko whaere a pēia Katarina. Malo. Malo o pito polo tu whawhanua paunga. Ai vahe mawhana. Pea kei ngata whuki ai ko moone aho o whatala noa. Hoko aho ni ka ko whoke tau mana tō ke kōhiri Ko mo ato ai konga mau inga I ngahi whamiri. Kai o maa whoki ai kei holoi tōnga mai pe ai ofa ai o tua ia. Kia te tau tōloro katoa mai hala whanonga o fōa tua ia tonga ke kāu.
ka koe whatongia mau. Ni tāla mono atu ki he family pa mga hito o whatongia o ku hoko. He mon pe lau ka pege hato ai e tu toko tahai. Pea moi toko ni mai ai ki ka te tau tolu mo i whinga ake o tau whai kai malo au pito. Kei ke koe kakato e ngahi whamatala koe ko mau tuku atu me he palasi whatui me i loto nukalofa mau whamalo mo whawhitai e whainga maali e ko toa pe ke hoko atua e ngahi whamatala ka kontuka peka tek motole ka kai koe o e whanua ka te mau tatau atua i he ko e tangata whaita mo no whakahoko atua ni i he houani ko alipate kisina kai o maafo ki ai fine motu ani Katalina Tohi maloho mo mea mai ka mo mea toa o whaatu. Papani e motu koone uesia Ia ai makamaile Owa inga eni kaupame O kule o i e roto ngoe O panongo i e mawake Owa e Pasifiki saute Hako hako ai tonga hake Papani e motu koone Uesia e ngalu a papine O puhia ai makamaile Owa inga eni kaupame O kule o i e roto ngoe O panongo i e mawake